sweetik na, sir. Magluglugar lang tapos to na itasamak, sir. Ang managdakda kasi suna. Awan te amok nga basol na, sir. Nasingpad data nga kapitan, sir. Saan na nasalbar pa itibiyag, ti 35 titawena ni Kapitan Ezekiel Parado, iti barangay Colago, Lagayan Abra, kenti kanakanaan ni Arlene Balucas Doria, kalbasa na biktima na ti pamaltug, iti basa ti Calaba Bridge, Bangen Abra, sakbayala sa isi Tarabi, Pebrero 24. Nagsagaba ti Kapitan, ti tama ti bala ti paltug iti barokong na, idinto tama ti bala ti paltug iti ulo ti sinagaba ni Arlene. Istorya ti Mrs. ni Kapitan Parado, anisang kunyan bayan member Eileen Parado, nagkalugan na ti asawa na ti SUV, idinto sumarsarono kadakwa na ti convoy da pick-up, ang naglugaran ti talo kadwada. Tinagmaneho ang lalaki, ni Arlene na nagtukaw ti second row, ken ti maysa pa yung lalaki naglugan ti likod ti pick-up. Magawid kami, sir. Tapos adda nang ubortik kanya, medyo ko, sir, ito yung tirang tayo, yung tikuan nga ni tumingan. Tapos may isang SUV nga puraw, sir, Fortuner, tapos may isang silver gray, sir, nga pick-up. Tapos adda long jilikod, dagi pimaltug, sir. Suda, sir, di pumalpaltog, kinraman da pa, may isang pick-up, may nga green nga, nakararamanan, matladji ka anakan na. Likod di pick-up. One, sir, one. One, sir, one. Long fire, ma'am. One, sir, one. Manuda, yun na. Anhang ko na kuan no manu, sir, tadji partak ko nga di talya-talya wak sunod din ti putok, sir. Di nakita nga da nabitak yan ti batog min, sir, yan ti kuan. Sakla nakita tinalyaw ko, sir, nga kuan nakita lang dagi yan ti pick up di likod, sir, nga nakalong da, sir, tapos di SUV nga puraw, sir, nga nagsaruno da, sir, nga kasujay nakalukat di tawa da, sir. Tapos di nakabatog dan, sir, yun nabanda jilin yamin pinutok-putukan da lang. Simbaga nila kay kung idumog ko lang akasta tayo lumbang ko di ulok, sir, in safe ko lang. Tapos isuna mo tinapuntahan di nagbimatog da kami, sir. Inovertaken na kami, one, sir. Nagsardeng dat. Medyo nagminor da lang, sir, anda nagsardeng nga mga napartak, sir. Nakabuneto da, ma'am, mamit. Aman, sir. So nga awan din ay lasinak, sir. Anya gito sugat mo, paltog. Oo, siguro, sir, lagi di sharp nail lang ti. Di bubog ti ko, sir, nilugan. Tapos dito ito ko. Agpapaimbag may dita ti driver ti pick-up, nagsakaba ti tama ti bala ti paltog iti unay ti siko na, idinosan madalas sugatan ti lalaki naglukan iti likod ti pick-up. Dagos may ngayon proseso ti forensic unit ti crime scene, ang nakarekobriyan iti nagkiwara basyo ti bala. Nang itundamit da ito iti trapiko iti sa magmano nga oras. Madaman ti oneng investigasyon ti polisya iti pasamak. Ongoing pa lang ti hatpor sa ito'y INT mabalin nga makingga po dito yung napasamak. Kaya ongoing mat lang ti review mi ti aming CCTV dito yung mabalin nga dalanan. Naka ti death threat na. Ang diya ka mo, sir. Awan mo't kit desan ng diya ka mo, sir. Namo na may kadopay lang ang termino na iti posisyon na ni Kapitan Ezekiel Parado. Hustisya ti kis ti pamilyada. Bukbuk naman pa sa nagdaanak ko, sir. Napanlaw si Mult, galing pala yung sir. Sabay ko, sir, kumapag-justisya na ito. Kakasir, dapat dumangan na po, sir. Amok, sir, nga naragsak datatan mo naala yun nila kay kun. Amok nga naragsak datatan, sir, galalangit datan ni mo no nada pa langit ang tiragsak dan. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.